A mama ide dati glas nekom liku u crtić Petar Zecimir. On vam svaki dan meni dođe, ljubav mala. Jel me čujete? A ne, oni mene ne čuju, ja njih čujem. Pa kad se vratimo doma, onda ćemo... S kim ja pričam? Od jednog sina, drugog sina. Zašto nisi imao potrebu brat mami cvijeće? Evo baš zato, znači nisam imao potrebu, ne znam. Kakva djeca? Imamo trenutno 3 koronavirusa otkrivena danas. Brunček je rođen... A mala buba? Kaj si našao? Kak su fora. Gle. Mi vam, dragi ljudi, uopće još uvijek nismo gotovi s bolnicom. Ti misliš da si gotov? Ali ja ću te morat razočarat, nisi gotov. Ideš vadit krv? Ne! Ja uvijek kasnim. Tako da naravno, evo, zakasnili smo u školu. Kaj veliš na to? Zbog gužve, tako je. Svratila ja na ručak kod Viteka u školu. Evo da idemo, hopa. Wow! Ovako izgleda završni rad njihove jedne epohe matematike. Ovo nije za mene tabu tema. Još se nisi pogledala? Neću pogledat, namjerno. Kaj sad idemo popravljati? Da. Jej! Mislim da nikad nitko mi nije bio toliko nježan i nitko toliko stručan. Svaka čast tim Dent Miličiću na profesionalnosti. A sada, malo tužnije vijesti. I sad mi se opet plače. I samo bi mogla plakati. Evo počinjem plakati. Evo i ja ću. I tako. Znači ne mogu vjerovat. Evo to ne mogu vjerovat. To mi je dno dna. Samo pozitiva i brzo ćemo se vratiti u normalu. Mua! Pusa! Pozdrav svima! Dobrodošli u ženski svijet i dobrodošli u novi Video. U novom videu, to jest vlogu, Bruno kreće u vrtić. Daj šaku. Nakon 2 tjedna što je bio na bolovanju doma, sada kreće napokon u vrtić. Braco je gdje? U školi. U školi, tata radi, a mama ide dati glas nekom liku u crtić Petar Zecimir. Ja se najviše veselim tom crtiću, jedva čekam taj crtić, baš jako volim taj crtić, super mi je bio prvi dio, to jest animirani film. Točnije, jer i cijeli film, a samo su zečevi animirani. Tako da idem dati ne znam kome glas. Vodim vas sa sobom tamo u studio na snimanje i malo ga vodim u vrtić, pa se imamo informaciju u školi, pa onda vam se javimo iz Valdorske škole. Samo da vam pokažem svog Rončeka. Dođi da te pozdravim. On vam svaki dan meni dođe, ljubav mala. Svaki dan dođe me, to je susjed, i on svaki dan dođe se pozdraviti, moram ga moram maziti. Cijele dane sam u dvorištu i vani sam i željan sam maženja i pažnje i svega. I bio vam je nedavno cijeli, znači zgrižen, užas ja na šta je ličio. I onda mi se dosao žaliti i onda mi je pokazivao s glavicom sve di mu se šta dogodilo. Pa smo to brzo sredili, jel da? Pa da. Ajde bok, moram ići, papa. Papa Ronko Bombonko. Tako ja njega zovem, Ronko Bombonko. Inače imamo još 2, 3, koliko ih imamo koji nam dolaze. Svi su muški, isto tako od susjeda koji su tako u dvorištu cijeli dan. Onda nam dođu, ali ne mogu biti svi zajedno jer se pokolje, onda je to pokolj. Tako da imamo Romka, imamo Krisa. Koga još imamo? Idemo. Papa. Papa. Bok ljubavi. Bok. Ja sam stigla i upravo sam ljudima rekla samo opušteno, sve spontano. Evo ovako, predstavite se molim vas. Ja sam Neven i ja sam vaš tonac. Dobro. Izvolite. Bok, ja sam Lea, ja sam redateljica. I znači danas dajem glas za nekoga, nemam pojma za koga, vidjet ćemo za koga. Studio je tamo, evo ga koliko se vidi jer je u mraku. I idemo sad, jel nije ništa strašno, jel da? Ništa, to samo malo nešto. Čitam i to je to. Jel vi znate kad izlazi Petar Zecimir? Negdje prije Uskrsa. Tjedan prije Uskrsa. Da. I vi sve stignete do tad napraviti? Da. Moramo. Dobro. Jel danas mi je baš palo na pamet, Bože, ali ja sam već vidjela najave u kinu i to. A vi niste gotovi? Još niste gotovi? Još malo. Još malo. Dobro, ajmo na posao. Spremna?
Da, i glasnoće je ovdje. Ovaj tu dio. Dobro, dobro. Gornji lijevi. Znači evo tu najave. Tu je najava. Aj mašite mi od tamo. Jel me čujete? A ne, oni mene ne čuju, ja njih čujem. Jel me čujete? Ništa me ne čuje. Ja vas čujem. Ja vam kažem... Bok ekipa. Ravno iz studija išla još malo raditi, onda po ovog malca u vrtić, pa na informacije kod ovog malca. Gotova sam s informacijama. Šta je učiteljica rekla za tebe? Ne znam. Ne znaš? Ajde, budemo im ispričali. Nek se malo poigraju još tu u parku i onda ćemo vam reći kud to Bruno i ja sad idemo. Kuda? U? Polikliniku. Da, idemo u bolnicu. Kako se zove bolnica? Rebro. A Bruno je rekao mala klinika. Poliklinika je rekao. U bolnicu u kojoj je braco bio operiran, tamo idemo. A kaj bi mi tamo Ništa, budem ti sve ispričala. Ma ne. Evo nas u autu nakon Waldorfa. Nego kad smo mi već u autu, di je meni onaj moj stalak znači želim stalak za fotić da mi ovak stoji, da se snimamo, a ne da ja uvijek držim, nego di je? Rekao se još mi naručiti. Negdje na internetu. Ne, stvarno. Ne mogu ga naručiti, nikoga nema. Evo, pišite. Pišite, molim vas, Pišite, gdje ga ko možemo zna naručiti. Bili smo na informacijama, kako nam je dijete u školi? Ma, predobro. Dijete za poželjeti. Ne, stvarno je jako dobar i Vito, jako te pohvalila tvoja učiteljica. I rekla je da si jako dobar đak i da si... A baš i jesam. Jesi, da si poslušan i sve. Ima jednu malu manu koju ima i doma, znači nije to samo u školi. A ta mana je da vam Vito, ovako vam Vito funkcionira. Ajde mi nešto reci da im pokažemo. Bilo šta mi reci, ajde. Pričaj mi nešto, da, pričaj mi nešto. Vito, sad idemo doma, pa kad se vratimo doma, onda ćemo... S kim ja pričam? Vito? Ha? To vam je Vito. Vito ode i nema Vita i Vito se izgubi negdje. Kad ćeš se spustiti na zemlju? Kad ćeš ovako iz lebdećeg položaja ovako... Ne znam. Dobro, imamo još vremena, nije ništa tako alarmantno. Tako da to je to. Kaj se vrtića tiče, i u vrtiću smo bili, to jest ti nisi bio na informacijama, ja sam bila na informacijama. Bruno je, rekli su mi dijete za poželjeti. Tete su rekle, teta Ivanka i teta Ana su rekle, budite sretni što imate ovakvo dijete. Wow. Ne morate s njim ništa raditi. To je dijete za poželjeti. Jel ti to možeš vjerovati? Daj šaku. Yeah. Ja ne mogu vjerovati. Jer mama doma to ne bi rekla, ali nema veze. Tata bi rekla. I šta sam ja danas dobila? Od jednog sina i od drugog sina. Ovakve vam ja sinove imam. Znači ja dođem u vrtić po Bruno, on kaže mama, evo ga. On pokaži mi Bruno. On kad vam se vani igra, on misli na svoju mamu i obere joj cvjetić. I Vitek, kak si to ti izveo? Ja, ovak veliki sam našao. Našao isto mami ubroma. Prekrasni ste, hvala vam puno. A sada idemo do bolnice da vidimo zašto ga boli trbuh. Znači Bruno već jako dugo ima ešerihiju i pokušavali smo sa antibioticima, ali ne ide. Ja bi sam nešto donijela. Jesi šta? Crtiš. Stvarno? Pa da, tebi je crtež. Moj. Uglavnom, jako dugo ima ešerihiju, antibiotik nije pomogao, nije ni tinktura pomogla, ma ništa mu nije pomoglo. Imaju i dalje, a ono što je najveći problem je što se on svaki dan žali na bolove u trbuhu. Da, ima bol. Sad ćemo vidjeti li to uopće to. Da, i sad je rekla meni pedijatrica, nemojte mu davati antibiotik, to je njoj jako alarmantno, ne sviđa joj se šta ga tak stalno boli trbuh i da idem na hitnu sada, da dobila sam uputnicu za hitnu, tako da idem s njim na hitnu vidjeti šta je, a vas dvoje doma pisati zadaću.
Idemo za dačari. Pričamo mi sad u autu kako sam ja dobila cvijeće od svojih dečkiju i onda ja pitam Bojane, da li si i ti tako svojoj mami brao cvijeće? Koliko se ja sjećam, ne. Kako to misliš ne? Evo tako. Zašto nisi imao potrebu brat mami cvijeće? Evo baš zato, znači nisam imao potrebu, ne znam. Kakva djeca? Uglavnom, samo vi berite, ali ćete tako onda i svojim ženama brat cvijeće, jel tako? Ja ću kupovat. A brat, curama i tak? Reci to dok sam mali berem. Jel ti meni bereš ili kupuješ? Evo, otkud ti, evo ne mogu reći, stvarno je on jako po pitanju toga, znači ja ću dobiti od njega i cvijeće i sve i sad nakon 12 godina dobivam. Moj tata nikad moj mami nije kupovao cvijeće. Misliš da je zato? I valjda sam ja mislio da je to normalno. Da. A onda kad sam počeo biti s tobom, onda sam skužio da je tebi to jako bitno, pa tu i tamo dobiš. Nije tu i tamo, stvarno mi niste. Tu i tamo zvuči kao da mi daješ jednom godišnja, nije tako, tako da, da, vidiš, možda, a možda su oni od tebe to naučili. Aha, pa jedno. Možda oni to od njega vidi. Ko zna? Uglavnom, berite svojim ženama cvijeće. Di ste, umrli? Spavamo svi. Umrli, di ste? Gasi tu kameru da spavamo. Ništa nismo obavili, sad čekamo taksi. Zašto nismo obavili? Zato tu nema te bolnice. Ima, nego znate kaj se dogodilo, ono čeg me je bilo strah. Bilo mi strah malo po bolnicama i zbog te korone. I sada dođemo i kaže nam na porti čovjek, nemojte molim vas tu dolazi, dobili smo obavijest da djecu ne puštamo. Imamo trenutno 3 koronavirusa otkrivena danas na bolnici Rebro. Pa sad čekamo taksi, smo pozvali, sad smo preusmjereni u drugu bolnicu gdje nema korone. Eto, korona. A jel tebe buba trbuh, Ljubave? Da. Boli te? Ne. Ha? Jel te boli? Ali svako malo te boli, jel da? Idemo vidjeti šta je to. Idemo sad na Srebrnjak. Da li vam moram reći da niti ovoga puta nismo ništa obavili, znači bili smo na Srebrnjaku, bog tata. Bog. Došao on već po nas. Ni tata ne zna ništa da čujem. Na Srebrnjaku, to je bolnica za dišne puteve. To nema veze s mjehurom. Kao što sam i rekla ovima na Rebru, pitala sam ih Srebrnjak. Nikad nismo tam bili jer hvala Bogu nismo imali problema s dišnim putevima, ali to nema veze s mjehurom. Da idemo možda u Klaićevu? Ne, nema potrebe, možemo na Srebrnjak jer nam je odmah tu. Prvo su nam rekli da na Rebru idemo u jednu totalno drugu zgradu. Dok smo mi prošetali cijelo to Rebro, Bruna govori mama zima mi je. Dođemo, kažu ne možete ući, korona, dobro, čekamo taksi, ništa, dođemo na Srebrnjak, ništa, sad odite u Klaićevu i bili kod doktorice danas isto, ona hoće da idemo na hitnu. Idemo doma, idemo sutra ujutro idemo u Klaićevu. Sutra ujutro u Klaićevu. Tako je. Dobro jutro! Dobro jutro! Kud idemo? Kod doktora? Sad idemo mi vidjeti zašto Bumbu boli trbuh, može? Sad smo u Klaićevoj. Treća sreća. Našli smo parking točno pred Klaićevom. To su sve dobri pozitivni znakovi. Tako je. Ova narukvica će ti sad izmjeriti mišiće malo tvoje, dobro? Nije ništa strašno, brzo smo gotovi. Ti samo mirno čuvaš rukicu. Brunček je rođen... A malo buba? Ma to samo malo stisne i to je to. Samo mirno čuvaj rukicu. Mirno i sad je gotovo. Jesmo vi na pregledu u bolnici ili u parku? U parku. Tu imaju pored ambulante, sad čekamo ultrazvuk. I pored ambulante za ultrazvuk, evo ga, parkić. I nije mu loše, tata unutra čeka. Super. Kaj si našao? Kak su fora. Gle. Baš su fora. Koja ti je najljepša? A di je? A ne zelena? Pa je zelena. I zelena. I kaj ćemo sad tu raditi dok čekamo? Igrat se. Dobra čeka ona, jel da? Baš su fora stolice.
Dakle, mi vam, dragi ljudi, uopće još uvijek nismo gotovi s bolnicom i ja fakat više nemam živaca za tu bolnicu i za te doktore. Ne, ništa loše protiv bolnice doktora, nego nemam živaca više hodat po bolnicama i fakat mi je više dosta. Nismo obavili, nije niko kriv za to, nego jednostavno toliko toga treba napraviti, premalo je vremena. Evo, mi smo cijelo božje jutro proveli u bolnici. Znači, nakon onoga što ste vidjeli, Bruno je još napravio opet ultrazvuk mjehura. Nismo snimali, tata je ostao vani, a ostao mi vani fotić. Kakav je bio ultrazvuk mjehura? Dobar. To bilo strašno? Ne. Nije, jel da? A šta smo nakon toga onda radili? Onda smo išli kod drugog doktora? Da. I jesmo stigli na red? Ne. I kad onda idemo opet? Sutra. Tako da vam mi nemamo kraja. Znači, nefrolog je rekao da bolovi u trbuhu nisu zbog ešerihije i da to nema veze jedno s drugim i da mu je mjehur potpuno uredan. To je sve u redu. Dao mi je nešto da pije, nešto za debelo crijevo, da ne bi možda imao nekakve bakterije ili nešto u debelom crijevu, ali njemu je i stolica uredna, tako da ne znam, pa da ne bi od toga imao bolove. A onda je pedijatrica dala hitnu uputnicu za pedijatriju, ono još jučer, što nisam mogla, a to nema veze sa nefrologijom, tako da smo nakon toga išli na hitnu i tamo nismo stigli doći na red, ali je doktorica rekla dođite sutra ujutro, jer ja žurim, sad moram ići raditi, znači ne mogu više, od jutra smo, hvala Bogu, ni u bolovima, pa ne moram sad tamo biti, onda je rekla dođite vi sutra u 9 ujutro, pa ćemo mi njemu napraviti ultrazvuk da vidimo, mi ne znamo zašto njega boli, to se treba pogledati, ona pak radi jedan drugi ultrazvuk. Tako da sutra nastavljamo sa bolnicama. Evo ga moj mali, on je meni već i odspavao na krilu. Jel ti se dobro naspavao na mami? Da. Znate kako je to izgledalo? Svi u bolnici, mobitele u ruke. Niko s nikim ne komunicira. Moram vam reći da to jako ružno izgleda. A Brundo i ja vam sjedimo, pričamo, pa se igramo, pa malo se mazimo i onda sam njega mazila i šef zaspao. Šef si odspavao. Kak je bilo družice s mamom? Dobro. Šta smo sve radili? Šta ti je bilo najljepše danas u bolnici? Kad smo se igrali, mazili i sve to. A šta ti nije baš bilo lijepo u bolnici? Kad mi je pregled kod doktora. A to baš nije, ha? Dobro, idemo te voziti bakici, a ja idem šljakati pa po bracu, može? Da, ide šljakati. Da. A kaj radi šljakati? Raditi, idem raditi. Dobro? Ajde, papa. Hello. Hello. Kaj ste to posadili, daj mi pokaži. Ovo tu. Ivančice. I ovo tu. Kaj je to? To je cinija visoka. Baš me zanima, hoće vam izrast. Kaj misliš? Da. A ko je sadio? Mi dečki. Opa, hoćeš ti meni doma tak saditi? Da, ovo je Damjan danas uzeo. Aha. Mogu ja sutra donijeti onu veliku? Ne. A da. Drugi dan Klajićeve, di si, šefe? Da te vidim. Di si? Kućići. Šta se radi, da vidim? Pečem ruku. Pečeš ruku? Mi smo već bili na jednom pregledu. Doktorica ga je pregledala. Šta ti je radila doktorica? Tu. Aha, pogledala mu je guzu. Dobro. Onda ti je trbuh stiskala. Trbuh, onda te je slušala, jel da? I šta si još radio? Uši i usta. To je gledala. A šta sad imamo sljedeće? Jesi se popiškio u onu malu čašicu? Da. Kak se piški u tu čašicu? Prvo piški s malo uvećama, stane se onda uveća. Tako je. Da ne bi imali 100 bakterija, jel da? Da. Tako je. A jel znaš šta sad dalje radimo? Ne. Ti misliš da si gotov? Ali ja ću te morat razočarat, nisi gotov. Nosim urin. Karin! Ovo kaj si se popiškio, to nosim na pregled. Ideš vadit krv? Ne! I na ultrazvuk. Pa se javimo. Tu čeka, ona vam je tolika gužva da vam mi tu uopće ništa ne snimamo, zato nemate ništa dokumentirano. I kod doktorice je Bruno počeo scenit, ne znam šta mu, i počeo je plakat, pa ga mama tješi pa ne snima. Tako da ne znam šta ćemo snimiti. Idemo krv vaditi. Aha. Ljubavi, jesmo izvadili krv? Da.
Jel bilo strašno? Da. Da? Jako je bio ljut na vađenju krvi. Onda smo dali taj urin. I šta smo onda još radili? Ultrazvuk trbuha. To je doktorica rekla da je sve u redu, ali sad čekamo nalaze, imamo nekih 45 minuta pa smo došli u parkić se malo poigrati i onda idemo kod one prve doktorice da vidi, ona koja ti je pipala trbuh, šta ti je gledala uši, usta, sve. A kaj će mi ona? Ništa ti neće raditi, nego će ona pogledati sve tvoje nalaze pa će onda reći šta je. Može? A, papir! Pa da, može? Ja sam mislila da će mene. Ne, dobro? Eto ga, jako su dobri svi doktori, baš su jako dobri, za svu pohvalu. Sad smo trenutno tu već 3 sata, nadam se da brzo idemo doma. Da. Došao nam je i tata, evo ga. Sad više nismo sami. I hoćemo pozdraviti sve ove ljude koji su tu u bolnici i koji nas stalno zaustavljaju da se slikamo i pozdravljaju nas, da ih pozdravi. Sve ih puno pozdravi i želimo vam svima da budete zdravi i da što prije ozdravite i da vam svi nalazi budu u redu, jel da? Da. Oni sve ovo tu gledaju pa da znate kad smo onak brzo prošli u prolazu rekli da ne možemo ili smo vam samo rekli Bog, znajte da vas sve puno pozdravljamo, ali sad kad smo tu ovako i mi bubani onda teško se sad nađemo vremena za druženje. Pa. Jesmo gotovi? Da. Šta kaže doktorica? Doktorica kaže da tjedan dana moramo paziti na Brunu, to jest da zapisujemo dnevnik koliko na dan popije, šta pojede, koliko pojede, kada ide kakati, kada ide piškiti i onda u ponedjeljak dođemo opet na kontrolu da ona to sve pogleda. Je bilo strašno? Ne. Nije, evo za 3,5 sata bili gotovi, tata kaj ti veliš, misli si došao naknadno. Super je doktorica. Doktorica je fenomenalna, znači oduševljeni sa iskustvom doktorica i to, prva liga. Ima vam nekakvu rupicu onak malo iznad guzice i onda je rekla da to se treba kontrolirati, što mi nismo imali pojma, evo već 4 godine ga imamo, nismo imali pojma, ja kažem pa kako to da mi niko do sada to nije rekao, a ona kaže nisu ga pogledali. Nisu ga dobro pogledali, tako da dečki idu sad po braceka. Idemo papati. Idete papati, idu na jiu-jitsu, zadnji put je Bruno bio na jiu-jitsu s bratom. Ideš na jiu-jitsu, trenirati Bruno. Pa idu tamo, ja idem do svog JK-a da me opere i onda montaža jednog videa, to je zadnjeg Vitovog rođendana, pa brzo tamo klik like. Ne slikam te, snimam te. Došao je s mamom u školu, inače ne ide s mamom u školu. Onak, 2 put mjesečno ide s mamom u školu, mama dođe po njega više puta, ali u školu ne ide i bolje da ne ide jer vam ja uvijek kasnim. Tako da naravno zakasnili smo u školu. Kaj veliš na to? Zbog gužve, tako je. A baš imaju ritmički dio, ujutro puno pjevaju, sve kroz ritmički dio rade, žao mi je. Ti si meni onak rekao, ovaj dio onak baš ne volim. Joj mama, dobro da nisam unutra, ovaj dio onak ne volim. Onda krene drugi. Ali ovaj dio mi je najdraži. Kaj oni sad imaju unutra? Poligon? Sve skupo stavljaju. A gledajte kako su radili matematiku, završili su. Opa. Evo, ideš unutra. Dobar tek. Svratila ja na ručak kod Viteka u školu. Taman ruča sad. Zašto tek sad ručaš? Kaj si morao raditi? Plest. Morao si plesti, jer si se naučio sad? Da. Jel bolje? Da. Boš mi pokazao? Boš me naučio? I mama ruča. Moramo ovo vegetarijansko probati, jako me zanima. Dobar tek. Hvala. Tu inače i roditelji mogu ručati s djecom. Ide mi Vitek pokazati šta je štrikao, da vidi mama. To je znači ručni rad, jel da? Ajde, da vidimo. Wow. To si ti sam saštrikao? Da. Ajde mi pokaži kako se štrika. Evo ga, idemo, hopa. Wow. Ti to znaš tako. Bravo. Evo ga. Daj da vidim ja to kaj si saštrikao. Ne, okreni mi sve. Fenomenalno, bravo. Jako dobro. Jel ti malo draži ručni rad sad kad si skužio? Dobro. A danas sam vam htjela reći, pa je Vito onda ušao u razred. Znači ovako izgleda završni rad njihove jedne epohe matematike. Znači ovo je bila matematika da su učili brojeve
kroz isto likove, zbrajali su, oduzimali, množili, dijelili, rade sve 4 računske operacije, ali logičkim putem. Znači što sve daje broj 2, što sve daje broj 3 i sve računske operacije upotrebljavate za to. I onda su za kraj si ovo tu napravili, jer sad su u epohi hrvatskog. Jel tako? Da. Sad ste u epohi hrvatskog. Kak je hrvatski sad? 100 puta bolje. Ti voliš hrvatski? Ja isto više volim hrvatski od matematike. Moj tata jako voli Matematiku. A ti i ja hrvatski. Daj 5. Sigurno će bilo volit matematiku. Možda neće, vidjet ćemo. Došli smo Vitek i ja na groblje. Samo vam hoću pokazati koliko je lijep ovaj aranžman. Gle kak je lijepo. Jel da? Kako su oni to sve uspjeli tak staviti? Eto, i miriši užasno. I tako, uglavnom, tu sam došla kod svoje dede i bake. I kod moje pradjede i prabake. I šukun bake i šukun dede, to je moje pradjede i prabake, s kojima sam odrasla, tako da vam ja tu često dolazim i da im to sve sredim. I onda idemo kod braca i tate, jel da? Da. Znači, ovo nije za mene tabu tema, ovo je nešto što sjećanje na naše najdraže i ne znam zašto bi se to skrivalo i nemojte zaboraviti otići zapaliti svijeće, održavati grobove, jel tako? Da. Dobro jutro, ovako jedno predivno jutro uz moju doktoricu Blanku. Dobro jutro. Malo će mi tu po zubima, nema veze. Ja se bojimo korone. Ne, jel danas su me ljudi pitali, ideš kod zubara? Jesi ti sigurna? Pa ustati, pa baš ako ti nije hitno, ne moraš danas kod zubara. Provodimo sve zaštitne mjere. Aha, sve u redu, dobro. Da bi i odmah je stavila ovaj vizir, samo da ne pričam u facu. Uglavnom, idemo popravljati, ja mislim, zub, više se ne sjećam. Kaj trebamo raditi? I popraviti zub i napraviti malo vizualizaciju nekih... Svašta trebamo raditi. Uglavnom, toliko su mi dobro sredili paradontozu da im ni ne dolazim. Znači, uopće me nema tu dok nije hitno, ali ajde, sad sam rekla doći ću jer sam već 3 puta odgodila. Moramo popraviti, pa usprkos koronavirusu, tako da idemo popravljati, a poslije se vjerojatno javim sva ovakva od injekcije. Još se nisi pogledala? Neću pogledat, namjerno, čekaj, hoću se pogledat, di si? Daj dođi, čekaj, kaj je ovo? Ovako, dakle, ja sam mislila da danas dolazim popravljati, jel mi vi hoće popravljati zube? Hoćemo. Dobro, uglavnom, ja sam mislila da dolazim popravljati, ali šta mi radite, kako da ja to objasnim? Znači sad smo napravili na modelu tvojem postojećem namoštavanje koje se zove Dexap. Jel se sjećate da su mi stavljali ono nešto pa su imali otiske mojih zubiju? To je zato što bi ja htjela proljepšati svoj osmijeh i to iz razloga što imam neke rupice među zubima i tako. Tako, i mi smo sad malo povećali te zube, napravili ih ljepšima, osim toga sad smo napravili tu vizualizaciju u malo jednoj svjetljivoj boji koja bi tebi bolje pristala nego što su ti sada postojeći zubi. I sad je poanta da ja vidim, nisam još pogledala, idem 3, 4, pa, lijepo. To su moji zubi bili, nekada davno prije. Isuse, kako sam čudna. Tebe nisam čudna. Ne, meni su ti lijepi. Da? Evo ga, ovako će izgledati, vidite, zubi. Aha, jel mogu skinuti? Ne možeš, to ja mogu skinuti. A zato kad sam htjela im pokazati da vide. Ovako, znači, a ja sad tu imam veliku rupu zbog aparatića koje sam nosila. I tu, di mi je sad to? Tu nemam zuba, jel da? Tu. Prostor ti isto. Da, a nemam zuba, meni fali zub tu. Da. I zato imam ovo. A gle, savršen osmijeh. Pa ti je ova boja A1. Je, ovo je tu bijeli, ja. Ne, požutili su mi zubi, je. Kaj sad idemo popravljati? Da. Jej! Evo nas nakon zubara, to jest evo mene nakon zubara, lijepo su mi u tim Dent Miličiću sve to lijepo popravili. Ne felšam, vidite? Ništa me ne boli, tako da hvala moje doktorici Blanki, znači ne da ima zlatne ruke, nego ima zlatne ruke, baš sam onak na stolicu razmišljala. Mislim da nikad nitko mi nije bio toliko nježan i nitko toliko stručan, a to je još najmlađa zubarica ikad u mom životu, znači svaka čast i svaka čast tim Dent Miličiću na profesionalnosti. A sada, malo tužnije vijesti. Mama te pokupila iz škole, petak je, vikend je ispred nas, inače smo za vikend, jer svašta ćemo raditi vikendom i to da iskoristimo vrijeme jer ne možemo kroz tjedan biti zajedno.
Ali sad ćemo iskoristiti itekako vrijeme zajedno, jer šta se dogodilo, Vito? Došla je horora virus. Horora. Ne znam. Horora virus je došla. Pa je, ovo je horor. Virus. Je, ovo je horor. Danas inače petak 13. Nisam praznovjerna, ali onak smiješno mi je sve to. Petak 13. Horora virus je došla. Koronavirus. Zatvaraju se škole, vrtići. Posao generalno onako staje. Znači, to je nenormalno koliko posao staje. Ljudi se povlače u domove. Sve je više oboljelih. Meni je to toliko tužno, ljudi moji. Znači, ja sam se micala od toga i ja sam fakat nisam se htjela s tim opterećivati. I onak kao da tu je, ali je 100 ružnih stvari na ovom svijetu i micala sam to. Ali danas kad smo dobili obavijest da i škola staje, i vrtići staju, i cijeli dječji svijet isto staje, to me je toliko rastužilo. I sad mi se opet plače. I samo bi mogla plakati. Jer kad sam skupljala stvari od Vita iz škole, jer sad neće ići neko vrijeme u školu, meni to tak tužno. I tak. Znači nije smak svijeta. Znači nije da nisam, da nemam pozitivnoga. Imam i u ovoj situaciji pozitivnoga. Sad ću vam reći šta mi je pozitivno. Ali mi je ovo tužno. Znači taman je došlo proljeće, sve se živo budi. I mi osobno smo imali toliko planova. I svugdje smo trebali ići. I do moje familije u Italiji koju ovim putem najviše pozdravljam. Koji su već mjesec dana zatvoreni. I to mi je pretužno. Znači, tako, na sve to. A ono što mislim da je pozitivno to što ćemo napokon moći biti ovi najbliži, najmiliji jedni s drugima, a to nam je očito jako falilo i svi smo negdje duboko u sebi žudjeli za time. Svi smo previše opterećeni sa materijalnim, previše trčimo u svom životu, jurimo, očito si svi međusobno malo previše falimo. Ja bi to tako rekla, da je to tako i da je ovo prilika da svi budemo više jedni sa drugima i da se više posvetimo svojim obiteljima. I od sada pa nadalje sam ti ja učiteljica. Dobila sam naputke, znači mi smo dobili sad od naše učiteljice naputke šta ćemo s njima sve doma raditi. Znači nam svaki dan javljati koja gradiva i kako ćemo prolaziti. Tako da sam sad više nije učiteljica Hana, sad je učiteljica Ana. Baš je imao Ana. Bruni više nije teta Ana, nego je druga teta Ana i tako to, i Ivanka, nego je Ana. Tako da će nam sad malo tako život izgledati. Čak mislim da ćemo možda, ako ćemo imati ideja i sredstava doma, onda ćemo možda i više videa sad snimati, tako da svako zlo za neko dobro. I to mi to... Nešto sam zaboravila reći. Znači, veliki pozdrav onom čovjeku. Ako gleda moja videa ili njegovo dijete gleda moja videa ili neko od njega koga pozna gleda ova videa, slobodno mu pokažite da mu ja osobno šaljem jedan ogroman pozdrav. Znači radi se o onom čovjeku koji je zaražen došao u Klaićevu bolnicu. Isti taj dan smo i mi bili u bolnici. Samo 2 sata nakon njega smo bili u istoj ambulanti da je Bruno vadio tamo krv. Ja se stvarno nadam da s nama je sve u redu i da nismo mi zaraženi isto. I da nitko tamo se nije zarazio. Mi smo zvali epidemiološku, rekli su da je bilo riskantno nešto, da bi nas već oni sami pozvali. Jer nismo baš ga vidjeli, pa onda kao nije. Ja se nadam da je to tako, ali znači dno dna od čovjeka, od odgovornosti, od savjesnosti, od svega. Zaražen ići bilo gdje, a kamoli u dječju bolnicu, pa tamo su i bolesna djeca, tamo su, no comment. Znači kad sam čula tu vijest, Nina mi je poslala, Ana pa daj pogledaj, Gleka je bilo u Klaićevoj, u koliko sati si bila tamo, znači mene je presjeklo. Znači ne mogu vjerovati, evo to ne mogu vjerovati, to mi je dno dna, tako da veliki pozdrav za neodgovornost i nadam se da neće dobiti novčanu kaznu nego zatvorsku kaznu, da osjeti malo šta je napravio, tako da samo pozitivno, idemo. Čekaj, kaj ti imaš za reći na ovu horonu? Pa ne znam, meni je malo tužno zato što neću ići u svoju školu, evo počinjem plakati. Evo i ja ću. I tako, dalje, ajmo dalje da ne plaćemo. Falit će nam prijatelji, falit će, meni će falit moje kolege, falit će mi posao, puno posla. Znači ljudi dragi, šta sam ja vama sve sad spremala za ovaj naredan mjesec? Kud smo mi sve trebali otputovati? Kojih vas je sve noviteta čekalo?
Ja vam to ne mogu opisati. I to sad trenutno sve stoji. Najrađe bi vam sad sve to izgovorila, ali neću jer se nadam da će to ipak biti. Ako ne bude, onda ću vam reći šta je trebalo biti. I to je to. Samo pozitiva, jel da? Vratit ćeš se ti u svoj Waldorf. A vama svima... Hvala vam na gledanju ovog tu videa, lajkajte, šerajte, pretplatite se na kanalu Ženski svijet. I samo pozitiva i brzo ćemo se vratiti u normalu. Mua! Pusa! Pusa!